ke property e ba kiwang re sa tsebe gore ke wo ba lwan le yena goba kuo mongwe o šomiša a kere batho ba ba rata go franta ka batho ba bangwe a ke fe mohlala ke re ku wena mohlho mongwe o lwa le malefo goba o tshepiša malefo gore malefo ke tlo go bolaya nna nka nore ka baka la gore ke nyaka go tsentšha wena mathateng ka ya go bolaya malefo and then ya no ba taba gore batho ka moka ba mokwele moremi gare o tlo bolaya malefo gore a re ke malefo so dinepe tše tlhaloso ya bona e thoma go ntšhoša ge ba re ke dinepe tša Facebook gape re a posta kua Facebook gore motho a ka kgona go tšea senepe sa gago a ya go se hlatswiša and then a se tšea a se bereka ka mokgwa ena a nyakang go se bereka ka gona a ke tsebe e re ke bapale molotšana o mongwe fa ke moka re tle re kgone go bona gore na re gatela pele ka sebopego sa mohuta man so all right ntwe ke nyakang ešeng ke nyakang ntwe ba motsebago ba re ke ngwana wa tloutša baroka sewana wa lediwe a molato motheletše wa motse community radio ke sekgothane wo tabaši magagešo e tlile dinepe ka gare aga a seolo se ne le molaetša gore o tswa go berekwa pele kapa go berekilwe dinepe kapa go diragala jwang di tla bonwa ga gone molato nkore ke re bone gore re tsamatsama le yona ka sebopego sa mohutamang mmagorena ge lešale le tla mo steneng seo kapa mo propertyng yewe le be le tswa kae re le wana mo senotlelo mola ga mang a maluleka ka ga geno and then ka mola wa tsena ka le le reng wena o tsena jwang o ke lwan le ena o ke ngwana papa ka wa madi a kere ga maluleka mo re no ya le mmarena and then ra papa ka kgawane le mmaka a tla le yena a kere na mmaka o tlhokofetse a tla le yena a tlo ntsebiša yena a re ngwana geni shu ke ngwanaka e le papa kere ka mamogela nna ka dula le yena
a ba ya dikomeng tše ke ne le yena re dula ga mmaka ke sa be ra movela kua wa tla le mo e leng gore re movela kua after mmaka a šina tlhokofetše ge re movela kua until a re o agele ka nthena le toropong o agele ka thokwe ya letsogo la left and then nna ke tlagela ka mo letsogong la right a wa go ne bothata nna ka mapele o skwa re shia mo le beng le dula gona before le tlo movela mo ke gamang mo ga mmao and then mo le renge o mongwe tla aga ka mo o mongwe aga ka mo ke gamang yena ke ena a rekileng poleke yela o rekile stand and then wena go diragalang gore utlwe ga mmago ye ku ga mmaka ne ke šetse le kgaetsedi yaka ke belegong le yona kere namile dintwa di a thoma ka mmotsa ka re nna ke nagana gore ke ya Manskrala ko nyaka stand ka ge e le gore na a sa ba tlwaela poleke a ra o ska ya Manskrala ya kua steneng o tlhome ka thukwela go ne le foundation ya kgale e leng gore ke ithomile ke sa le gae ka gore be šetse nna le ena re kwane mara ka palela ko e tsweleletša a wa ka ya mola ka dula ka mola ena le magweng ka tlhoma thinaoso a se nka etla ko mokhukhung o tlile ge šetse ba ga di-RDP ka mo founela ka re di-RDP di a ngwadišiwa a re wena ka gore wa e nyaka nna ke nyake wena wa e needa e ngwadiše and then o e yage a wana ka e ngwadiša ka e yaga ge mebereko e fela magweng a tla go nna a dula go nna ka mo RDP re dutse le ena for dikgwedi tša go lekana 6 months a dutse ka moo ganteng yena o no tsamaya nyakišiša ka gore dikgošing ke kae go direga eng a ya dikgošing a yo bula molato wa gore nna ke santse ke move ka mola ge ke ya dikgošing yena gatle nna ka bona gore ko dira production order and then ka e dira ba motlišetša yona e saena ge santse re e khothora ya khothola mathomo ge santse re e finaleng a setle a senka itla e selano e fetša ka go setle go court order ye o tswang go e dira bo nyaka gore court molao go thushe ka gore a tswe go ba le dule ka khotso ka mogae go ba bo nyaka gore ba direng nna be ke nyaka gore a ntlogele ka gore kua kgošing ba botša gore yena o tla nkagela mo e leng gore nka dula ko and then ke move ka mola a botša khoto a botša kwa kgorong go mošate okay mara senke taba gona re kgona go e seka ka gore nna ke ile ena a setle nna ka no bona gore ka gore nna ke a tshwenyega a ke ye court papa go lena o kae o gona ke mošile gona kuo o tlile mokibelo a e tswa Gauteng papa go lena tabe mo kry-a gae ge ke tlo tla mo o nametse koloi tsamaya le difamily tša gage ka re okay is fine a go tshwenya kere a se nka tlwaelo phela kgausi le rena ene ntwa shi o e bone ge re lata dilo tše be re ne le yena o di bone dilo tše re tswa le yena go ne picture ya gona video e gona mo be re le gona le nko romele yona as long as ba sa lokiša di-video ka mola mmago rena stenese ka gore wo ke kwele o re o ile ga a fitla a thoma go nyaka go tseba rena mešate e kae yona jwang stenese yena o se kry-ile jwang a sefa ke mang stenese se ile ge se rekišiwa ka mo founela ka mmotša kare ka ntlhela ba rekiša stene ba re ba muba ba ya Hammanskraal a re okay nna o tla nkopantšha le banga ba ba stene and then ke tla bolela le bona banga ba le ba stene ka nyaka difounu ka mofa tsona a kopana le bona a bolela le bona ba patelana ba rekišetšana stene seo se be se ne leng ne se sena seo e le lebala fela and then wena wa tla wa aga mokhukhu ka mo lebaleng wa boa wa ngwadiša RDP ka mogare ga sona and then yena o buile e le ga a feletše ke matogo a etla gae ga a fitla gae jwale o thoma go nyaka gore wena o swanetše o utswe mara ga a boa a ke re o dutse 6 months ga a boa šetše re nna le ena re lwa
ga ka kua go yena ka mogobele kwane gore o mongwe tla ga ka mo mongwe ga ka mo okay ga ka kua go yena nna ka šala ka mola yena a dula ka kua e le gore a re sa kwana stene se ke se segolo ga kaka ke se segolo and then ga gone gore le ka kgaola mo gare o kgaotse gale lena le ne gate ya lena le yena o ne ya gage ka mokgwa ileng kgale go kgaotse le dipala tša motlhagase tše be ba dinokela tše mpšha di kgaotse ka main lane mo gare ka go laetša gore stene se kgaotse mo and then kgaetšedi ya ka jwale ka ge wena o le motho wa mathomo wa dutse mo steneng se and then dipampiri di sa bitse wena di bitša yena and then wa be wa boa wa ngwadiša RDP ka mo steneng se sa bitseng wena se bitsang yena ga senke go kgonagala gore le ka fitla sephetong sa gore tšhelete ya rekileng stene ka yona mohlomongwe o mo meet halfway e be gore le wena o ne seabe mo steneng seo a se nka bolela ge nke ba boletse nke be ke dirile ka mokgwa wena ya go tlela e ntletše mare ke o e famang ka ge le gore ntwa e šetse e tsogile a kere a tla a dula sebaka o dutse 6 months a tšwa okay prof mmagorena wa tseba ntwa ya lena e kwiša bohloko gobane le bana ba motho a se le napeng ke ben le ilwane bana ba motho ba lwele stene bana ba motho ba thušana bana ba motho ba fana maele bana ba motho ba phuthana bana ba motho ba hlokomelana bana ba motho ba šireletšana a e gore balwe Snape se kotsi kudu bokotsi ba Snape ke gore se swere moriti wa gago gone batho ba bang ba phelang maphelo a maraite maro ka se bone ba poster ba tšhaba tšona tša gore motho a bone Snape sa gago Facebook a fetše a ye mo e leng gore ba ntšha dinepe a se ntšha fetše a se tšea sebereke ene se bole se ne molaetša ene problem ya gore kore bothata ba go bereka Snap ke gore go senyiwa letšwa godimo ka Snape se gone batho ba bangwe ba berekile ka moriti ba kgona go tšea monna kae ba mmereke ba mohlakantšhe le Snape sa gago seriti sa gona o no makala wena mehle le mehle o lora thokolosi go šetše morago e go tsenela o le mosadi e tla ka seriti sa mammang o bo tepotse gore mammang ga botse o ntšhetše morago gante ba go betha ka moriti wa gage Snape se ge se le soka mogo ba se berekileng se ka go betha ka lefofonyana se ka go hlwalela gore o ngale lapa le laospele se ka go hlwalela gore wena le bana ba ga go lelwe se ka hlwalela gore ngwana o motewa ka gare ga lapa a tekgame se ka hlwalela gore se ka hlola ditlaišo tše dintšhi kudu gore o motea ba fetša tswile ka mola gae then o bo fetša o le ngala lapa le stene ke sa gage RDP ke ya gago stene ke sa gage RDP ke ya gago gomme le bana ba monna le bana ba motho gomme le boelelwe re ye go nyaka gore khotho e re ahlole re le bana ba motho batho ba ga bolena ba ga maluleka ba kae go taba tše e leng gore santse ba di lokiše mo e leng gore go fetša go tsena mo agistrata gona nna ne ke gopotse gore mogala Makhafola ntato a re belegeng ke Makhafola ne ke gopotse re yena o tla lokiša bothata bo ke ile khotho ke na ke nnoši a se gona mare ke mmoditše a sa nka batamela ka ga papa kwa Seatla tšatši le ile khotho magistrate o rileng ka lena tšatši la mathomo tšatši la mathomo ile a dira reminder a re fa date e nngwe ka date ela ena a setle okay ka botse mama mpotše mo ntle le stene le bakang wena le yena nna ke ba ke selo le yena ke maamogetše mothola o tlile kwa e sa le monnyane nneta ke sa gopola re ka ngwaga mang ke maamogetše ka moswara gabotse le batho ba senotlolone ba tseba re bophelo ke bo bobotse mo go nna le yena mara gore o jikisitše keng a ke tsebe ya mara e bona e gontšwa e leleng ka gare ga yona e ya gore ntwa e tle e fetše ya dihlareng
o tsebe gore ntwa ditlhare a e sa lokišega o ka se sware le meeting o ka se re ke tla ya court e tla lokiša ke di-court order re e tla lokiša ke eng mo go thomang go tsena setlhare gona go ra re go thomile go tsena polayano ka gare le lwa ntwa a semoya bjale ntwa lena ya gore le lwa le bana ba motho a se yona ntwa lena gore lena le tle le feleletse le gore le nyaka go ntšhana ka gare ga lapa le bana ba motho a se yona Stanek se segolo se ntšheng diripa ka mo e bega mammang ka mo e bega mammang ge ngwana wa gago ge ngwana tata go a rekile stene a bona ngwana ga bo a dutse mola o re ile ntongwe e botse kudu re ka selwe nne se ke lološa ke batho nne se ke la tsena ke dira ka bogare nne go njale o tsere meleko e leng mo godimo ga snepe se e sentse e bušetse morago ge e boela morago go go balama ge e dula mo godimo ga snepe go go balama ka gore lena go bua lešetse le tswa go bolelelwa ka gare ga solo that's why ke botsa motho mo lomong kere go ka kry-a solo se butswe o seke wa phasa ka gare ga sona se feta solo seo ka lebaka la gore go sentše letswa fao so go šala o tšea senepe sa gago o se bja Facebook o swantse o make sure gore wena o te protectile wena gore le ge motho mongwe a ka tšea morithi wa gago a re wa go berekiša a pallwe ba gona batho ba wišitšeng ka dikoloi ka lebaka la senepe se e leng gore ba se tšere Facebook a gona manyalo a ba sentšeng ka lebaka la senepe se ba se tšereng Facebook di gona di-picture tša batho ba e leng gore be ba dula le batho gongwe le go ngallwane metse e tswaletswe divorce e tsene ka gare ka lebaka la senepe se e leng gore se tšerwe gona mo Facebook ba se tšea ba go sprinter out so before o tšea senepe o se bea mola santse o make sure gore wena ka bo wena o te protective o te tšhireleditše gobane seo se tšeang o se bea mola ke morithi wa gago and o ne le bokotsi ka gare bokotsi ba gona šibo sa lo bea senepe gore o se postile ngwaga mang 2015 bona sa lo posta 2015 mara senepe se se ya bontšha gore ba tswa go sprinter out ya sekgala and then se berekile ene ba tšere nepe tšela ba di hlakantšha ba di bea mo go one ba re ge ba fetša ba di printer ba fetša ba ngwala molaetša ka mo morago go a phethwa taelo godimo ga ngwana motho sebakwa keng ke property ye e leng ya mang e leng ya gago le yena ya gago ke ntlo sa gage ke stene ke tša mang ke tša bana ba tato moteng ba riang go thomile go tsoga tlakatlakane go thomile go tsoga ntwa le dirang a se yona ene e ka se le iše felone e tlo tlaiša bana ba lena o mong mo go lena o tlo fila jwang a ekwa gore ka mola go ne lekhule le khositše ke yena ka lebaka la dihlare o tlo fila jwang o tlo thaba na o tlo re sorry o tlo lla o tlo re ke go hlatswa dizwana ge heshe e tswa o tlo sega ka morago ga gore o sege go bona bana ba motho la ba sene dijo ba sokola ba se ba palla go hlapa ba palla go apara o tlo sega o tlo tswela pele o sega ka morago ga palao ya motho go ne ditlamorago go na le ditlamorago go ne dilo tše ding batho ba swanetse ba dinagane gore ka morago ga go bolaya motho go na le ditlamorago tša gore bana ba gagwe ga ba sokola o tlo kgotlelela seemo sa go lebelela bana ba le ka gare ga seemo se ba leng ka gare ga sona na le swanetse le ditšhireletše mama le swanetse le kry-e ditaelo tše e leng gore le lena le ka kgona go itoela gobane se se ngwadile mfa se le šupetša gabotse gore o tsebe gore jwale re ntweng bona ba ngwadile le leina la mama mola Elizabeth gore ba le bona wena monna mme o tla di bona se tshumilwe go a bontšha gore o tsebe gore letswa le le riwang ka gare ga solo le thoma ka go ba juša motho pele ene motho wa gona ga thoma o bajwa o thoma o tshwenya ke teng pele ga a fetša o tlo tshwenya ke hlogo ga a fetša mo a ka se tlhwa fola o nkwešiša mama ene lene mahlatse gore ntwe e boniwe ge nkebe ntwe ba seke ba e bona bo tlo ba jwa wa sepela dipetlele wa sepela dingaka wa sepela baruti wa sepela baprofeta go se ne pholo ye o e kry-ang lebaka la gore ntwe ba rie gore ba e bone badimo ba bolena a ba rate ntwe ba e bona ene ntwe ngwe le santse le e tsebe ka ge le bana ba motho ge le dira ntwe botse go ka se rate batho ka moka go swanetse go be le o motee o santse a leloiše gobane tswelopele ya motho e kwiša batho ba bantši bohloko
o kgona gore yanto botse o le o motee e kwiše batho ba 10 to 15 o kry-ele gore bale ba swere dikgopi tše dintše di ka ba robelwa mo go bona go ne gore nete motho o tšwetše pele o ra re family ya botate a senke ya dira selo ka taba e ao a senke ba dira selo so tate a senka ria selo ka taba e ao a be re ne le ena prof a zanka o šetša ke re o šetše ge nke be le gore a e mokgatlha ke re nke ba tlile le rena gape taba e kwiša bohloko le wena gona mo ee o one ene se la fetša sekolo kgale o ne le 7 years a passite matric a tšwelelle na applyile a ngwala ge e santše a ngwale o fetše 7 years a passite matric tšatši le lengwe o ile a re a tliše di-certificate tša ga di bona ke re o no re ke malome maybe o tla mo tšwela thušo ra mo fa tšona a di bona a re tse gore na di bonela bothaga or na di bonela go dira eng no wa e bona ge ntwa e šetse e fihlile ditlhareng a e sa lokišega tokišwa gona gape ke ba le mo santšeno ba gone gore o mong le yena a no itefeletše ke setlhare ka mena ka wena a di fofe moyeng di gatlhane re bone gore sa matla ke sama ande nna senepe seo sa ka ne ke se ka se bea Facebook o nkgathile gore a re o nkgathile straight a ka bea senepe Facebook nna o nnepe se o kgathile ke ke ena o mmona ande aowa nna ne ke re o nkgathela bothaga o be le sa kwana ka nako eo ee ba le monyanyeng e ke re o nkgathela bothaga jwale tše di tswa kae lena ke re a la kgathiwa tše di tswa o se tšere Facebook ka moka tšeo di tšere Facebook tše tharo tše and then mo go mmago le mmage papa go lena o nyetše mang ei ena ko monyane na ko mogolo le kwa butšwaka ee mo go mmago le mmage papa go lena o nyetše mmago mang a nyala motho bo mama go ka ge le re a ba nyalwa bona ba kae nna mmaka ke re o ile ya ga maluleka ga a palelane le o makhafula a boela ga gabo aowa ga maluleka a se ga gešo ke gabo stepfather o mma go ile a nyalola pele ee wena go tlile jwang gore o šale kua ga botate ga botate ka e ga makhafula a ka šala ga botate ke sepetse le mme a ke re la sekwa sefane sa ge ke maluleka o sepetse le mme ee and then wele wa tlileng o lwang le yena ke ngwana mang o bitša ka makhafula o bitša ka tate le kopane kae wena le yena o tlile le yena mogalabe wena o kopana kae le mogalabe ka gore mmago o nyetšwe ga maluleka nke bole ga maluleka nke bole ga maluleka aowa ke re la tseba tate ke tate a ke re na e tla ena gae ga gabo ke senotlelo ga botate ba gorena wena ke re wa ga maluleka ee o ile ga maluleka ee go tlile jwang gore wena o feleletse o e tswa ga maluleka o e ya ga makhafola ebile le nyaka stene wena le ngwana tatago mola e le gore tate ga a nyala bommago lena malome ne ba sa kwana malome na re a mo shuthelele ka mo ntlong ya mmage ka ge e le lasbo yeah but still gape a ke re ge maluleka ke stepfather ke re a ke re ge mma a ka nyalwa ga moremi ka nna gape ge nna le ba ga moremi re palelane a ke nagane gore nka tlhetlha mo ke nyakana le papa ka sontse ke boele ga gešo mogolo and then ke ye go ba ngwana bo malome be bona ba nthušang mathateng a nna ke kopanang le ona kua ga moremi a ke re mma o nyetšwe ga moremi and then o išitše ke bona ga moremi bo malome jwale ge di re tla ba kua bo malome ba swantse ba tsenelele taba ye between nna le batho ba ga moremi gore motlogolo o walela ka taba gore le gore a ke kwe mme a re ke ile ka boela ga bomma and then taba ka le abuti ba e bona ka tsela ye yena o no ile go papago re ile ra dula ga bokoko ane mama mo steneng sela sa magoko ga bomma re ile ra dula ba re lata mola ba ra bore ka se dule mo ka re latlhegile ba re bušetša back ga maluleka and then
ga dula ka moo nna ke ile ga maluleka ntse ke godile ke le o mogolo maka ga ya kwane ntse ke le o mogolo mare ke tseba gore papa ke ena Makhafola. Mmagorena Pa. ke ne kgopela go botsiša potsišo ye wena le ngwana papa go le gahlane jwang kae re gahlane ga bo Makhafola a mo tlišitše Snotlelo. okay A mpitša re tla ya o tlo bone ngwanaka ke etswa ke le ga Maluleka. alright and then go rereng taba tša ditene le di rerile neng Ditaba tša ditene re di rerileng tše ke le ga Maluleka ena a le toropong a mpotša re tsamaya kua steneng ka gore lealwa ka mo o waga ka mo letsogong la left and then mošiele ka mo gore o mollela ka ge e le ngwana tatago ra ka setlaišege yena le gona ka ge e le sastera gage yena e le ngwana gago owo a go bitša ka lerato a re ngwanešo etla ke ile ka lerato kua nke alright and then go senyegile ge go etla kae gona mo go duleng 6 months ewe yena ne ntše a tsamaya kana le bakgotsi ba bomme ba metsi ba ki a ke tso na ba botšišang ba mmotša eng go senyegile gona moo alright o agile go ntšwa le ka mo o agile wena o sa le ka RDP ke ga mang ka mo RDP a Maluleka ape stene se re Makhafola wena o Maluleka o laetše ga Maluleka go tloga gore wena o thoma motse o moswa wa ga Maluleka wa be ke se ka laela ba le nkane gore ke ga Maluleka sese aowa ke re ke tšwa ke le ka kua gae ka fane ya ga Maluleka ka ya wa ga kua ka bitša ga Maluleka and then go nua le ge o kopana le mathata ka mola ga Maluleka o palela ko go bitša ba ga Maluleka because ba ga Maluleka polekela ba itsebe le gore o ikreile jwang a ebile ba gona ko ba tšea kae ba ba gona go a ba gona ba tlhokofetse nja ka moka ga bona meloko le metswalle ga Maluleka ka moka e tlhokofetse kgorwa ga Maluleka ka moka e tlhokofetse batho ba bangwe ke ba tseba ke ba ke ba tsebang ba tlhokofetse magalwane ge e le gore o thieditše radio re kgopela gore o re founele ei taba tša ka mo ke ntshetshere magagešo wa tseba Morokane tabeng ya di-family a gone family e ka thušang sese gopola gore ga gone monna wa ka dumelang gore a ra go nyetse le mmago o bereke go tšwa ka molapeng la gage o ya go kopana le papago number 1 number 2 sese batho ba ga Maluleka ba fila o ka re o ba nyaditše le batho ba bommage ke nagana re ba fila o ka re o ba nyaditše because batho ba ga bommage a ba tsebe le gore yena o swanetše a tule tsela le ba bo papage mola bona ba tseba le ga Maluleka right batho bao ba ga bo papage wa madi including papage ba montšhitše go ba ga Maluleka ke ba motlišitše ka go bona go jwale o ne le mathata ka tlhakoring la bona ba palela ke go mo thuša gape batho ba ga Makhafola le bona mohlomong ya ba imela taba bana ba ka baka re bomma go bona ba nyalwa go ga Makhafola that is why batho ba ga Makhafola ba senya go e tsena tabeng ga botse lelapa lela a se la ga Makhafola ke la ga bo ke gore swantse le bitse ka fane ya bo mmago wo ba reng ye a ke re e tlo ba Maluleka le sa mmagola boshomane gore ke Maluleka boshomane ka molekamo ba berekisa difane tša bo mama bona yena o fana ka mang ola ke boshomane le gona ka mola a dulang ke ga boshomane and then ka mo go mma ke ga Maluleka mara le a tseba gore stene se ya kgorelwa magagešo gape stene a o ne o fitlha wa ne o dula mola wa dia mokhukhu go fetša wa ga ntlo stene se ya kgorelwa Moroka ge le ngwana wa mosetsana kapa lekgarebe ge le tšwa ka gae ga a tetšwela stene
re le ba ga Maubane sontse re tsebe re kgaitsedi rena o tswa ka mogae o ya Steneng and then go nyakega eng le eng ye e leng gore rena re le ba ga Maubane re swantse re mo direla yona gore Stene se la sebe mo molaong e no ba jwalo go njwa le sesi e go katla mogalabe a re ke a nyala o nyalelwa kae mama o nyalla wa Maluleka kae bo dumela bona wena shetse o le busy le papa go le ya godimo lefase o mara ke bitse ka sefane sa gaga ke a ke bolele ka sefane ke re bo dumelanang gore wena o tlo o nyalle mo kgorong ya bona e le gore o busy le papa go le ya godimo lefase wena le yena na ba tlo o dumela ba se dumele gona ka mola ba dulang ka gona ge ba nyaka go phasa ba phasa mang ba phasa mo kae yo ba bothata ke mo ke botsishang mama ke re mma gore na ga botse mpotse mo wena le ntate Maluleka le bakileng ka gore o wa genu o go biditse ge o sokola a re o ka se sokole ke le gona o tla ishitse ke eng ga Maluleka ga itse di ka na ile motho a dintwa and then na sarate o wa Makafula o na no tsusha dintwa and then o a bona gore ka dintwa di gona ka mo ampe ke segele o Stene ka ntle wa e kwa moroka o bone jwang o tsebile jwang na tseba ke re na e lwantša le gona mmona ema ola o be a etla ka mo ga bolena jwang a ke re ola le re o ne fane ya mmage o be a dula kae o be a etla jwang ka mogare ga lapa because le re ba dula toropong na yeta a eta kae ka ona Ga ka Maluleka? bo mama mara ya kgonagala mpe be le dia wona le ngwana papago nke le no re botsang ya kgonega ga botse gape e go botsa gore abuta oki le ge e le gore dintweng tša bona e le ba babedi o be a le wrong mara e modia gore a be right because e mpotsa gore ola o be a lwela go protecta se e leng gore mmage o ba agetse sona wa e bona and then ga le ka go protecta se mmage a ba agetseng sona wo mmage o nyetswe ka Maluleka ka yena right ga a fetša o ya go gogola batho ba bo papa ge o ba tliša ka mo ya kgonagala na nke re ikwešiša gape mama motho o bakang le yena Stene o ne mamage ma o tlhokofetse o godišitše ke mang o disitse ke family tša ga gona ko toropong alright ge a etla gae o be a etla go eta a etela bana ba tatage go mosadi wa sa tlhong a sa dula le papage alright ga a etla go eta ka moga Maluleka mogalabe Maluleka o be a mo amogela o ba šetše a tlhokofetse alright a go ne nto wena le ene le ileng la tshepišana yona la sephethelane a e gona sesi wena go goleng ga gago go gola o bo o bona eng bo o bona ba phela ga botse goba ntwa e ke ya gale ne ba phela ga botse ntwa e thomile neng e khositše ke eng ntwa e thomile ga a tlo movela ka mola mara a lata diphatlho tša gae la tšatši la mafelelo mane a mama ka na le gona a founa re ke tla ke tlo tša dilo tša ka tsene ke di tlogetse mong a wa ra mo emela ra diphutha ra di bea o ile a tsena a dumediša ga botse a senke go eba le mašata a senke go eba le selo a fihla dumediša ra wa ke latile lelo tšaka nabile a ka tla ka dintwa sa le re no kwa lona lentšu le wa ke gona a tsamaya a sena a tsaba moragonyana ga dikgwedinyana ke re tlo re kwa motho o re rena re motšetse Stene re gane o tswa ka mola ga o re a makala gore ka jwang cause a zanka a fihla a e bolela a botša le mama gore go gopela lentšweleng ga a bolela selo okay o re yena o nyako lentšha mola e go laagela mo gongwe o boletse soke and then le ganang gore a laagele mo gongwe lena a ra gana a sanka a re botša rena o boditše bao ba ko kgorong be le kae yena ge ga a bolela so nna ne re se gona re nne kwa lengwalo le tla ka laboraro ba le tliše mantaga ba re laboraro ra nyakega kgorong mama a fihla a ya ko kgorong a kwa tšona tšeki magorena
wena o reng o nyaka go dula ka mola e be ga gago goba o a tswa a ona ke nyako dula ke re ntlwele ke ngwadisitse ke e tlhoka ene ke mmoditse ka morago ga dilo tše ka moka a senke wa re go mmona na nnoši ka mola wa go dula fase le yena wa re ngwana tate re lwela eng o ka sene aowa o ka sene o tlo kwa mantso o ne mantso re moloi o seno o tswa ka kutla go botsa re moloi na le mona a swaregile o ka setsene le selo se ka wela ka terata se o ka se setšee wa se tšea o moloi o ra rone o tlile o tšhela ditlhare le gone ba le re mo tlogetse na gaša re tlo sepela a gaša ka gagage mara wa bona nna e no be e le gore gone motho a swa go bolaiwa and then motho ga a dirile phošo phošo e swantše e dulelwe fase e lokišiwe mara wa bona mmagorena a sharp a right and then go se beng right ga gage tlhakatlhakanwe ka moka ga yona a leng ka gare ga yona o te package ka gare ga yona ene a beša le bana ba gage wa bona moroka ntwe mmagorena a beng a idia e be e bontšha lenyatšo kudu lapeng la ga Maluleka that is why a buta ga ba elwa le yena because dilo tša beng a di dira ka mona lapeng la ga Maluleka ga di amogelege ga di kgonagale ene gore mme a kry-e thušo re swantse re mmotse nnete a e tsebe gore le ba bangwe ba e leng gore ba theditše radio gone jwale dilo tše dingwe ga di diriwe moroka ge mmago a nyetswe ka wena kowe o seke wa hlapelela batho bale ge o sa kwane le taba tša bona boela ga bommago o tlogele batho bale ka khutšo so wa bona gore ditsela tše ena a di tšereng a te kapietšeng tšona o sotse jwale o a ja jwale dijo di a mogalakela dilo tša beng a di dira ga di kgonagale so ge nkebe e le gore o re go nna goba o re go motheeletše o re ntate Maluleka o be a ntlhakiša a sa nthate mohlho mongwe be e tla kwagala ka hlakoreng le Maluleka o robetše ge monna a ka nyala mmago ka wena ke tseba motlhako e ba o montši ge go ka tlhokofala mmago pele gantši mara ge go ka tlhokofala monno a nyetšeng mmago ka wena already go ra re o šetše le mmago a kere ene le go ra gore jwale o šireletšegile ka fase ga umbrella ya mmago mara jwale a ke kwe a re Maluleka o be a mohlakiša ebile monna modimo o to tlhokofaletše mara phoso nna wa tsa ke sola mmage wa tsa wae ke sola mmage malome ka kapa o tsebile jwang gore papa ge ke mang ebile o ne ngwana ebile ngwana o la a tlere mo amogele gobane o ba se nelapa bele ga tlana ka lapeng le la bogadi ba mmagwa ke ngwana o la o bontšhitše ke mang gore ka mo ke ka lapeng la le e leng gore papa ge o ne ngwana ka mola lapeng lele a kere wa tsere moroka ba tsena papa go ka mola papa go ba tsena ka lapeng la ga Maluleka a tiša ko wena nna o ba e tla go mang makana sa pela mapele mmago o be a dula le papago ko a ntše a nyetšwe ga Maluleka goba papago ba e tla go mang ga ya kua ga Maluleka na ke tsebe marena night sese papago kua ga Maluleka o be a e tla go mang ba e tla go yena mmaka that's why ke re phošo e ne mokgekolo ka gore mokgekolo a ka se tliše papa go bana ba gage ka lapeng la kgoro ya ga Maluleka ene papa go sese le yena ge e le gore o nyaka go agela bana ba gage nke ba go register ene ge e le gore wa ba nyaka bana ba ba boela ga ga bo bona ga ga bo mma go bona ka gore go mmelele ba ga Maluleka gore re papa go lena a sa ne matla godimo ga lena a go sa ne mo a neng matla le dumetše go ya kgorong ya ga Maluleka la bitša ka Maluleka lena rra go lena ke Maluleka
ene ge e le gore papa go lena o nyaka go ba le maatla godimo ga lena boela morago ga ga bo mma go lena tla le kry ga mma go lena go tsena ka mola jarateng ya ga Maluleka ba ga Maluleka ga ba ka tla ba kwatile ba mo go ba letša ka mo ba ka se be le phošo gobane ge rangwane ya bona go ba ramogolo wa bona a robetse a se gore go santse go šale go tsena monna wa reng ke ne bana ka mo a etla go dumediša ka mo ge lena le nyakana le tata go lena le ka mo latelela ko mara ke phošo gobane fane tša lena di reng Maluleka o le godišitše o le fepile a buta go kae tlhokofetse wa mmago tlhokofetse go dula mang kwa ga geno ga Maluleka o dula ngwanaka ba se ne mosadi a butago ba sa nyale so why o sa boele kwa ga Maluleka ka gore a go ne motho and then o dikhutse tlakatlakano e leng gone ao a ke re ba re kgadi a e dule ka gae wa bona ke duma gore re founele ngwana wa tatagwe goba re founele ntatagwe goba maybe mote wa Maluleka phone tša papa go le kae batho o re ba ga Maluleka ba tlhokofetša o re ba ga Maluleka ba tlhokofetše ba bangwe a ba tsebe mohlomong motho re ka mo founelang ke papa ge ka gore a re bulelele megala mara mama wena founu tša abuti wo wena o fapanang le ena ngwana papago a o natso jwang a ke natso ke kgale re sa kwana ke natso a o di tsebe le ka tlhogo se se gone dilo tše dintši tša sa re botseng tšona because wa tseba the reason why ke re se se gone dilo tše dintši tša sa re botseng tšona monnola goba a butage o a beng a le makgweng a tlileng gae go ya ka mokgwa be ba kwana ka gona batho ba go no kgonagetše gore ntle le gore a dule fase le yena ba bontšhane mabaka a no moela mošate ke mo ke reng go netaba fela mo go ne mmuši go nyaka o batamele o kgone go bona gore mollo o tuka ka thoko efe go ne le taba e leng gona wa bona ntle le gore re kry-e ngwana wa tate go ne motho mongšomo wa founa motlho mongwe a ka re tswela mogola mcrs o mo moyeng dumela le re gona ra lena ne ke nyaka go botsiša mo ke utlwa go bolelwa ka fane ya bošomane so ne ke nyaka go tseba gore wa bošomane ke banyana ba ore ke mošimane le dula kae lena wa rra nna ke dula Tweefontein a ka se di tsebe o taba tše ba bolang ka tšona batho le tseba mang wa senotle ene a go nora ka motsebe a ke re a bute a se motho wa senotle la go lla senotle le o goletše a ke re ne ke nyaka go tseba gore ke banyana ba ore ke mošimane go ra rala theetša ga botse papa ba ke ba ga Maluleka ba ba le mmo re a go leboga papa ge wa kry-ega papa go sese mara ke tse go tate ke tse ro nyakang kwa go tate ke tse malome ka kapa wa a kry sontše a la molento a bana ba ke bana ba gage le ba babedi bana ba ke ba ga Maluleka ba timandredi mo ro ria jwang wa tseba taba ye e tlo re bakela melato le rena malome ka kapa gobane re ka bolela le ntate Makhafola ba Maluleka ba tla ba re wa ile bolela le bana ba rena le sa re bitse wa tseba gore ene wa tseba nna ke ne go nagana gore wa bona ge re ka kereya wa tseba re direng a re bule megala bakgekolo kua gae ba tlo re botsa re dieng bakgekolo le bagalabe ba tlo re botsa re direng a ke tope motheletšeo mcrs mo moyeng dumela ntate ka kapa le kae re gona ra lena le wena ntate Moremi ka mo thobela ntate ka kapa ke manganye ka mo go Soshanguve thobela nna ne ke kgopela gore
founelang ntate wa bana ba go ntate wa bana ba o sa phela ba le ba babedi bona ba lwana ba and then lutlo se sto tsang kombulo monga hae re ka mmutsisha ra reng mara tate papa go bana ba ntate moremi a ke itse gore pela gore le ka mmutsa la re mara wena gore re mo founele o sa tsebe gore re mmutsishe gore nna re o tseba jwa no ntate ka kapa bona bana ba ke bana ba motho balwa gore ntate wa bona a reng yena bana ba gae balwa ka tsela be ba isana dikoto yena le teng ntse a sa phela a sa tsene go hareng a bona wa tseba re tšhabang a ke re jwale papa go bana ba o bone gore sesi ka moki o šetse a nyetswe ke monna o mongwe pele ke ngwana wa monna o mongwe wa ga Maluleka jwale ge re ya go tšea re re ke papa go bana ba bale o nambile fane a iswering ya ga Maluleka ba Maluleka ba tla selo le rena ba re o ga e sa le ngwana bona na ntate moremi thobela ba Maluleka ba sa le teng a ke gore ba tlhokofetša ba gona a wa mokwa ke motswile ba sa le teng ba tlhokofetsa mara the main o belegileng bana ba o sa le teng o sa ntse a phela motse gape mohlomongwe go ka be go diragala gore le ena o tšhaba melato go seka bana ba eseng ba gage mara a le motshwareng le mmuso gore o reng bana ba gae ba bethana ba setse ba tsentshanela le boloi ko gare ka le motshwareng nyana and then re tla tse re tswela pele re utlweletse gore yena o reng bana ba gae mara mmagorena mmagorena a go ne se o hlokang gore botša sona se e leng gore se tlo re fokoletša go tšwa dikudumela tša gore re tekepele gore go ka be go diagalang between wena le ngwana papago o ra gore wena o ne o re udutse wa noka ba re mošate wa bitšwa o sa tsebe gore go diragalang a sa nka bolea le nna selo mama mpotše mo lapa la ga Maluleka le kae lapa la mmago le kae gona mola Snotley go dula ngwana gage alright go dula mang ka gare ga lona ngwanaka alright ngwana mmago bana ba geno ba robetse ka moka ne re le babedi ne le ba babedi alright borra ngwana tata go ba kae ga ke ba tsebe ke mang wa ga Maluleka o ileng wa mmana itla ka mola gae a re ke sehlobo sa ga botate ga ga botata go ke kae ga ga bo Maluleka ke kae Maluleka o tswa le Winterfeld na ne mamogolo gona ko Winterfeld ko o boloketswe kae Maluleka mo Snotley ka nako a bolokwa ba gabo ba Winterfeld be ba le kae ba tlile bana ba gage and then after mo bana ba le ba tlhokofala ba tlhokofetse le mmamogolo o tlhokofetse le bana ba gage ba tlhokofetse go dula mang kwa ga mmamogolo ga ke go tsebe le go tseba ebile kgane le nako ya ga go ne mediro a le ye bona senkeke alright mmago o sa phela o robetse le ena na e bima ile bjao eba khane o sa le gona mongaka nkore re go lebo ke sa le gona ke theleditse no teja radio ngi se mo founung okay re a lebo e re ke go botšiša mo mama la mafello putišwa ka shi ge o e leng gore wena o be le go le yena ka ga ya robala be le kwana be re kwana na dula gona ko go nna ka ntle le tlogetše lapa la mmago ne ke moka nke re yena na dula ko go nna ke moka ke rela gore lapa la mmago le šetše le nnoši alright nako o tloga ka mola ke yena go tla išitšeng gore o šale bo etswa ka lapeng lela then nako a ba bua tla go wena la se tšeane la boela ka gae la go kana ka gae lapeng la tatago le mmago gona ke mo ke tsona ko ke dula a roballa kae gona ko ke dula gape se mma gore na phoso tša gago a jwale gape di tlala mokotla wa tsa phoso tša gago di tlala mokotla ene di tlo re bipela man mara ka kua Senotlelo ba nna go mo founa a re tšeeng ba Senotlelo re gopela batheletše re gopela gore re founeleng ke batheletše ba Senotlelo ba e leng gore ba tseba le go kwešiša ditaba tša bosesimo re gopela ba Senotlelo kore go o founa e be utlwa Senotlelo o tlo re botša taba tša Senotlelo re gopela ba Senotlelo
nkore ke tshepa ile ba senotlelo ba msereso mo moyeng motho wa senotlelo dumela mseres ntate ka kapala kae re gona ra le dula senotlelo papa a re go leboge 013-11004-06-013-11004-07 batho ba senotlelo ba ileng gore ba tseba sesi mo ba tseba ga maluleka ba tseba family ya botate ba tseba bophelo ba batho ba ra go amogela dumela MCRS papa gore na a re dumedišaneng pele a kere ke ka gae ka more ya kokota ra dumedišana ke raba le telephone tsa tate o ausi wa le telephone tsa tatage o wa go ga until then tate wa le telephone tsa ngwana ga re msimanyana o ba baka re go kwela re ya go leboga re gopela batho ba senotlelo magagesho go sa dule senotlelo e fa batho ba senotlelo chance ba phone the reason why re batho ba senotlelo mohlomongwe go ne le se re ka kgonang go se hwetša se e leng gore ga se kgone go tšwelela ga botse ka gore ge go le soke mara nna moya wa ka o mpotša re go ne go gongwe se ga re fe ditaba tša nnete ke ne moya o mongwe o mpotša jalo gore mma go rena go ne go gong ga re a le ditaba tša gage ga botse 013-11-004-06-013-11-004-07 go šašarakane go tlhafurukane a ke tsebe mane moroka goba a re founele yena papa o ba reng ba bane le yena a e sware o theeleditše a e sware le mo go lena ya taba tša ka mo le kgole le gona ke mathata ke a go botša e gana go bela pj ya no ya e gana go kgabakgaba no wa e bona e ya le kgono e nna re gakanegile mara wa tsa re ka riang malome ka kapa a re dire so a ke re sesi ka kua lapelelela la ga maluleka ba robetše ka moka a re lebelele lehlakore le ga ga bommago ke ga mamamo Matemotša ba kae ba matemotša ba gona mo senotlelo ke nagana gore ba ga matemotša ba ka re botša se sengwe ba ga matemotša ba ka re botša se sengwe ka re ngwana ga a hlaka o swantše a hlaka ya ga ga bommage bela se aya o ba boditše le ne founu tša bona re kgopela go founela o motei wa ga matemotša go sharakane go tlhafurukane nkore ke bone se sengwenyana fa a e go le go senyageile ya nkore fe pleasure mo re tla tswe re nagana gabotse gore gabotse re santse gabotse re ye left or right re gakanegile mane wa tsa re gape re nwele legakwa ma ya re gakanegile ya le gona re a leboga gore re le hwetše nna ke nna ka kapa radio motse community radio le nane go lapitšentše kgolo ke na le professor Moremi fa gomme re ne le ngwana wa ga bolena mo mme Elizabeth Maluleka mage kwa ga bolena le a ba tseba bana ba kere le ba tseba gabotse le mathata a dintlo tša di-RDP ditene tša go bakiwa dinepe tša go epelwa le a di tseba mathata a mme e le ngwana lena ka gore lena le nyadišitše mmage ga Maluleka and then le tseba a le kae go njwele ge le monyakela kae re tseba a re nyadišitše mmage ga Maluleka ya le mmage o nyetse ga Maluleka e le gore o bane le makafo la mathomong
ba tlogelana le makhafola ke ga tlo tshwalana le maluleka makafola go re ke no ranya kuku ntate makafola go ne le sa sentšhitšeng a ke toko ga botse mo maikeng a o toko ga botse sa sentšhitšeng a ke tsebe ntate makafola a ntšha selo a wa ka a ke tsebe go a ntšhitšeng alright ka nako mama a nyala go itswa mohlobolo o ya ga makafola o ile guys notlele go ba Winterfeld a wa ba sa ba hlaba ga hlokofala o ga botse bana ba nyalwa e ba sa ba hlaba ke rela gore bana ba ga botse ka molao ga ba nyalwa ba sa ntšheditše deposit a wa mohlobolo wa ba o rwana go ra re lena le ba ga mang re ba matemo ke bana ba ke ba matemotša go ra re bale ge re kry-ile lena re bolela le batho ba ba right bana šiba koko gape mo ke mathata ke gore mo ke mararang kodi mo wa tseba go ngwanong ga tsoga moo moena a leng gona nna be ke sa bereka ra kwana ke go kwa ga botse koko ke be ke bereka ga ke bereka ngwano ke a bona tlašana le kgaitsedi ke ga tlo tloga o a mosegela stenena o a makhafola o ngwano o balwang go utlwane a mosegela stene sa gona sona Facebook a re aga wena o tla aga ka mo nna ke tletse aga ka a wa ba agile ka ona mokgong o ile ga di mothuba ja toropo a bo a tla dula ka ga ena ngwanyalo le nna e fa o dutse dikgwedinyana ge le dikgwedinyana gape la tlhano ga go sane kwane nako ke ge ke setse ke buile ke le mogae a ba a swariša wo ngwanyano a mo swariša ka mošate ngwanyano a tla mpotša re mane gape mošimane o la ntshwarišitše ka mošate jale ba mphile ntagafala ba re ka laboka ke bonagale koo ka tloga ka ya nae koo ba re fitlha kua motho o lagatle wa a silarileng molato ba re bjale ka lešo ga atle ba re tletse re lebitse ke ge o a tlala masemare a wa bjale ka nešošetše a gaša dihlare o fihla ka mo jarateng ka mo ke agileng jarateng yaka o fihla le mo kgausi le ntlo a wa go kaone ke ye maphodiseng ke ga ya maphodiseng jale ga ile maphodiseng ba moriela protection order eo a tle ba mo neela wa re tunyana a wa jale se o buile gape koko ra kwana ke go kwa gabotse mara jwale re fihlile seemong sa gore na se o tla dumela go hwela RDP go na le gore nkebe a no tswa a itlogele a tenyakele stene se sengwe se e leng gore o tla nyakela ke ba matemotša na ga ke kwa ga ba thoma go lwa o moretšana ga ke kwa ka mokwena ka ditsebe nna ga ke kwena o gampotšare o ile nka no go agela ka mokgo RDP e leng gona e leng ka ona ka ra wa ga ka ngwako a re tswa o dula ka mola o tla tswa jwale ga di jwale ga go ntšha o ra gore o dula kae jwale koko nke le mpotšeng mo le dumetše mmago bana ba a ya go bolokela ka kua ga maluleka ba se ba fetša go hlaba ya wa ba dumetse ba bagolo a ke re jwale re nna nako o be re sa beta ra lekana gore re ka phika ditabo jwale gon jwale gape go ya le ka mokgwa seemo se leng ka gona se se ga rone ke go buela lapeng le la ga maluleka ka ge e le gore ba bagolo ba ile ba dumela le gore mma go bona ga a robetše a ba bolokelwe ka mola gore re se se šaletšeng bosesi ke gore ba hlabiše re ra go bona tate e le go maluleka a kere and then gore re se santše a tšwa ka kua lapeng le la reng ke ga ga botatage ka lebaka la gore stene se la se bakang ke sa ga makhafola a kere ke a kere stene se la se nyakile ke makhafola and then se se kua maluleka ebile o kua matemotša
le ena o moshimane a dula mola ga a bitse ka makhafola ni o re ko aga mosumane ko ba no bitsa ka sabo mmaka mara nna gore ko sesi ka lebaka la ga tlile mo atlile o nyaka thušo rena thušo ye re ka mofa go yona ke ye a buele ka lapeng la batswadi ba gage a ka se kgwele a re diphini aowa ka se dumele go kgwele a re diphi bophelo ba gage bo bohlokwa kudu go feta ntlo e tlo feleletsang e le gore e tlo motšea e tlo mmolaya ene lena le ba ga Matemotša le swantse le tšee maekarabelo go hlokomela ba bosesi ka gore gombe le sesi a ka re wa hlaba a ka se tlhabele ka molalapeng la batswadi ba gage nne o swantse a go hlabela ka ga bo mmage mogolo ga Matemotša jale gonjwa le sesi o tlo hlabiša mmage jwang yena a šetše a le ga makhafola ka re gonjwa le sesi bana ba gage ba godile ge ba ka re ba nyalo o fetša ba nyadiša ka mola ga makhafola ka ge stene se le sa ga makhafola lena le ya ka kua ga gage le re le ya ga mang a wena lo ra ga malule ba maluleka ba se tseba stene se ba maluleka ba tla dumela gore ba ga makhafola ba ba rekele stene awa yeo yona ngwane fu awa benta na ga melu o ra re nka re ke le moremi ke ne ngwana ebile ke monyetši ka dumela gore ba ga Maubane gomme ba ne ngwana ka mo ba ye go nthakela stene seo e be sa ga moremi ebile e se le sa morodi ene ba ga malule ba le rena be re ba tseba ba hlokofetse ga re tsegone bale ga re tsebe motho wa ga maluleka wa bo monna a nyetseng o nna jwale ge ba ka re ba motlhabiša e ba ka re ba tlhabiša sesi ya lena lo motlhabiša le batho ba bafe ka gore batho ba ga maluleka le ba tsebi ba ba e leng gore ba gona ba apela mmagorena o kwela kgole a ke potšišwa ka e re gonjwa le ge bana ba ba ka re ba nyaka go tlhabiša mma bona bo motlhabiša le batho ba bafe ba ga maluleka lo ba tšea kae a ebile ga re tsebe ngwane go bolela nnete gona ga re ba tsebe ba re be re ba tsebe ba robetse ba be re ba tseba ba robetse ebile a re tsebe gore tlhologong ya gona ba tswa ba le kae nne na ke tsebe ka bolela maaka mathata a batho ba e sala mantši jwale koko ka tšatši le boloka mme mmago ba le mmoloka ga maluleka be le ne le bomang be re ne le ba kgaphela ba ba ke ba kae bawe bona ba ga maluleka be ba itšwa kae ba e leng gore be ba sa phela a ba ne bana awa ba bangwe ba ne bana be le bontate ba se banyala ya bona tabe ya go ba ntate o se ka nyala o se ka ba le bana be le bontate ba se banyala jwale be re no tseba bona ba ne ba ndoši a ba ne bana ke re le gore sa tsebe gore ka ntle ba nabo mara nna ba sa ba tsebetse gore koko kompotše mo jwale tabaši re dire eng bana ši ba balwa sesi o re RDP ke yaka abuti ka kua gore stene ke saka and then ntwa bona ya gola re dire ntwa bona ya gola gape a se a le koni jwale e thoma fatshe gape ka re gonjwa le go hwetšagetše senepe re ka se no nnapa re re ke mokete fela bosesi ba ne dikgonono tša gore e ka ba mokete jwale dikgonono tša gore e ka ba mokete tšona o ka tla no gonona ka ge e le gore di bolela mantso a mang a bolela mabapi le tenese a ke re jwale mantso a le mo senepeng a bolela mabapi le setene ene le senepe gore ke kgathile ke mokete jwale wa e bona gore e re fa bothata ge e tla gona moo jwale re lekile go nyaka difounu tša mogala bo a re di kry fela tharollo ya ditaba koko ge o agile ntlo ka gare ga lapala ka gare ga stene sa motho o mongwe
a re ke re bjale wa sepela ke re ntlo a ene maotwana o ka se iphuše go na le gore bana ba gago ba tle ba hwela ntlo ge yena mong a re ke nyaka go le agela dumelang le tsweng ka mo ka lebaka la gore ge go gašiwa taelo le le baagelwane le sa kwane le le bana ba motho taelo e tlo fetša e fetela ka gare ga lapa la o mongwe awa ngwanyano ba sa gane ga morelare ke tla go aga ntlo gomme o tswe ka mo o dula gago ka ge ntlo e le gore ke a gago ke a mmuso ena a se ka ganana le ena jwale ga ya mara ntlo yona e tswela pele ka nako se siane matshwenyego ka kua ga Maluleka a re ke a tlaišiwa ebile ngwana papage a malata a mmona a re ke nyaka go moagela ba ga Matemotša be ba le kae ai a ke tsebe ka nne ke sa bereka nako eo ke no ke ra shetse a hlomile nna gwa se be le ba babedi ba bararo ba Matemotša ba latang sesi ba mmotšiša gore bjale mo go hlomile o tlo gore ke ga mang gora gore a go ne wa ile nga mara stene se o se hlomile papa go a sa phela a šetse a robetse mama go o dumetse o se tlhoma ga shetse a robetse ka moka batswadi ba shetse ba robetse alright wena le o be a šetse ke le kgarebe ke le sogana wa mofe ke ra ba o ba elwa le yena wa bosesi ke le sogana alright be le ba be di fela le ngwanyana le mtshimanyana ge ile sokoko thušo ye rena re ka mofang ke ye re tlo kgopela kopano le lena le ba family ba Matemotša ba Maluleka le ra ba gona re sa go banyaka ba Makhafula re tsebe re dira eng ka stene sela ge ile gore abuti wa leng gona o re bana bešo nna nka le agela a rie bohlatsi a bongwale and then a botse sesi re nka go agela ka morago ga nako ka ga kgweditše ka and then sesi a tsebe gore ke dula ke tseba re 6 months ke a agelwa ka morago ga 6 months ke a tswa ke a go dula mo go swanetšeng gona ene bosesi ba santse ba rie gore ba hlabiše mma go bona ka gore ba ka sebe bo Maluleka ba se ba fetša go hlaba potšišo gore ge le ya go dira modiro ga ga bo Maluleka ke kae gona fao ga bo nnena a re ka ga bo ba bagile mo Falbasta lateng la mmagwe la Maluleka mara jwale batho ba ntse ba tlhedile ka moka lelapa la ntse nna ebile be ke sa le tsebe ba phedile ga o tsebe gore o tla le bantšha kae wa leng gona a šetseng wa Maluleka ke ngwedi o agile mo nokane se se batho ba papa go ba feditše ke makhua e leng gore a tla kua ga bo papa go e ba se maaka a mohutama a batho ba le ba ile go fetša go no boloka mogalabe ba no kwa ba re ba tlhokofetse ema pele ge ba fetša go boloka mogalabe tata go papa go bona Maluleka ke re ne go tlile bana ba mmamogolo kwa Winterfeld a tlile polokong le mmamogolo ba no re go fetša go boloka mola na ra no kwa ba re ba tlhokofetse ema ba wele ka koloi ka moka ba kgatlile ke leboto go riagetšeng gore batho ka moka ba no tlhokofala ka moka ka nako e teng o mongwe wa bona o tekeleditše mo thapong ya Mohlagase and then ba bangwe ba no tlhokofala le be le ya lena mahu ga ona ko go tsebe ko gore go hwile ka disego o ne bana ba kae mma gorena bana ba 5 o ke firstborn ke e dulang kwa ga geno o la dulang ko kwa borago mara la tseba gore re tlo bona gore re ka kopana jwang le family ya bo mmago sesi and then le abutage wa Stene ne and then re kwe gore abuti se yena a se thabelang ke gore sesi a tswe and then o tla moagela goba sesi a mo fe tšhelete ya Stene sela se se agileng RDP ka gare ga sona goba abuti yena o kgotsofatša keng
gape le gopoleng gore le ge re ka bolela tše ntšhira ya kua le kua stene sela ke sa bute yena ke sa gage kore tše ntšhi re ka no di bolela mara nnete ya go di feta ka moka kore stene sona ke sa gage and then ka baka la go kwana ga bona mma gore rena ga senke a e ba le fie goba go tiputša diputšo tše dintšhi ge a ngwadiša RDP ka gare ga stene yena o be a tseba ba mo file le bana ba motho ba tlo phedišana ka moka ya mara nna ga e kwa nna malome ka kapa le bana ba gage ntwa e ka se fele ka gore wa tseba moroka ne ka se fele ntwa e ka se tsogile e fedile ene ya gore re tlo ya kua go bona re o bolela le bona re tla be re noela for molao ka baka la re ba tlile ba nyaka thušo mara e ka se re tlele le solution e leng gore e tlo fetša ntwa ya bona wa bona ge ntwa ya batho e šalele e fitlha mo dinepeng tše tša go epelwa tše le melaetša gape ela ke lehu ntho ele ntwa e thomile gale bona e thomile family ya mošate ya ka ya court no bua le e gole kudu no ene nna go ya ka mogo ke kwišang monga stene ka gona ga botse monga stene o nyaka go dia nto ngwe le ngwe ye a ka bonang ba ba tšwele ka mola nko repeat mantšu a bonga ngwadile mo steneng gape nko no repeat lengwalo le gore le reng gape. I ask you on this that all the people in this photo, let them be restless and move out of my property. Let them not be able to sleep. Elizabeth and all her children, let them feel pain and suffering so long. And ba tlo tlhaka wa tsa gore ba tlo tlhaka moroka ntle le gore motho a ngwadile mmowe le motho wa a leng responsible for dinepe tšewe le tše dingwe motho mo lo mo ga nya ka stene mohlomong a ka no ba sa dira mara motho mo lo mo ga nya ka stene wa se bereka and a re tsebe gore na stene sela yena o se berekile ka pheko tša mohuta ka taelo tša mohuta mang a kry e be ile sa gage and then motho mo lo mo ga nya ka stene a gone motho a no nyakang stene a no se nyaka se bja mola tena se direselo so go ka be go diragala gore yena jwale ka monga stene a ka no ba beile dipheko tša gage mola gore di mo gatele black so e no beile gore ga re tsebe gore mme le bana ba gage ba sokola bokakang go fitlha kae ke ba dikojwana di bagetle go fitlha kae mara ga botse nna maele a ka go mme le bana ba gage ga botse ge e beile ba bangwe be ba swantse ba no tlogela pleke la mola ba ye go dula ga maluleka and then ba kgone go kokotletša dilo tša go nyakela mme stene ba dula ga maluleka ya wa bona taba ye ya ka mo lapelle e kwiša bohloko like e kwiša bohloko ene dilo tše dingwe ge di tla ka gae di tla ka nako go ne le kgonagala gore le ge sesi ya tswile e ka tla ya motshwenya nto eo sesi yena ga a boele gae dilo tša mohuto di tlo mmalaela bana o tlo tswa ka kua gare ga lapalela go hlokofetse o mongwe e tlo ba tšatši la kwa bohloko sehlare sa moši ke go o šurugela fela o nyaka tsela ya gore mollo wa go gorelega nka o gotša jwang wena e ya gae tše ntšhi tša dilo re tlo di lokiša tšea bana ba gago ye gae and then kgaetšedi ya go ga a tlhokofala le šomiša kwa nna mošutheleleng o ka bona ngwana ga go a bereka o ka bona bana ba le ba bereka o ka bona bana ba ba go nyakela stene ba go agela nto kgolo ya go feta RDP ge go šetše go le so tlogelang go hlole re le nyaka gore a go agele di tlogeleng dilo tšeo wa e santse re agelane re šetše re fihlile seemong se so wa e santse o ndirele nto botse re le ka gare ga ntwa ge e le gore re agelana malome ka kapa a re agelaneng ka gare ga lethabo gobane go njwale mamaolela ka re bana ba gago ba bereke mahlatsi a gago a tlo tla jwang e le gore motho mongwe o swere se kgopisa re o rutse ka gagage ga o mo phediše gabotse e tswa and then o kgone go botša modimo gore o motho o a phela o swana le batho ba bangwe o duma go di direla dilo
o ra re mo bophelong ba gago mama o gole o bo moka wena ga o kgone o titirela selo berekisha matsogo a berekiše tswa mama nyaka mmereko nyaka ditaelo tša mmereko o tswe o tlo agelo ntlo go sesa o tlo komelwa ka yona gape ba go botse gore ntlo ke yaka o sa buela morago mola go dilo tša gage mola re nyaka gore a tšwe go dilo tša gage ene ke tla tša polelo gago prof ne bophelo ga bone karanti ge ke le soga ke tse borena ke tlo phela mengwage me kae gopola gore gonu jwale bana baki ba dula mola because of mma go bona gore re ka mo re a dula ge mma go bona ka tsoga a tlhokofetse o tlo baraka bona gape ga ba ne matla because monga stene sela ga ne agreement le bona ebile a seng ka no ba tshepiša selo nto a ba tshepišeng yona o tshepišitše mma a bona ga itse diaka wena le monna o a seng ke le no ntšhana sa inong ke ngwana sanka a seng ke le no tlošana bodutu a senke wa bona mo malome ka kapa go na le court order mma go rena tšea ka moka o di tlogele o di botse modimo o rie jwala o laele ka mola o botse badimo o tswe ka mola o sepele phethele bana ba gago ditaelo o ti tšhireletše for protection ya morero wa bona wa dilotše ye ke morero ene ine ditaelo ka gare ene ntwa taelo o ka se sware lekgotla o ka se yele maphodiseng taelo e loša ke taelo re loša ka go rapela ka go phasa badimo ba borena badimo ke bona ba tsebang gore ka hlolo e so e tla ba jwang saiba bana ba gago ka bo wena ti tšhireletše pele o ya ka kua lapeng la geno le bereke le hlweke le be gabotse ke se re ka go thušang ka sona o bereke botša modimo ke ne matsogo ke ne mogopolo ke feleletše mphe mmereko phasa badimo o bolele le bona re tla go berekela lapa lela la geno le tlogele le sola then o tlo bona dilo tša gago di tlo bulega dilo tša bana ba di tlo bulega o nkwela kere mama e kgomola e tswa ka gare ga dilo tše dintši wa dirileng se re tla bonana le yena re bone re bereka jwang wena re šireletše wena le bana go be le tšwelopele ka ga gago tše dintši o di tlogele o ya maemo o ile mešate o ile dikhote o ile kae a e fele nto le kgono nkwešiše ga e fele ntle le di-family meeting leng e fetše ka bo wena amogela modimo wa gago nyaka ntlo ye o tekagetšeng yona modimo wa gago nyaka stene se o tetheketšeng sona modimo wa gago nyaka gore bana ba gago ba tle ba dule ka gare ga stene se se rekileng ke mma go bona ntlo yeo ba reng o tlo go agela e tlogele stene se ba reng o tla go rekela sona pele se tlogele o nkwela kere nkemeleng ka mola ke tlo bolela le lena ge ke fetša mo ya no re a leboga nkore ke dieso ya di a boa nkore ke bone ke lebella se sengwenyana fa ya no
Ambongeni Ngema a Sarafina a go motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM a re a leboga ya ba founa batho ba ka mola senotlelo ka mola ya no ba bolla ditaba a gone taba re tla diepa go sa re tla bona rena ya nnete ke efeng e tšho ke efeng e ntso ke efeng moroka ba tiba rena ba lapa la bobediši ba bona nkono ba amogela semmušo mongaka le bona ba titsebiše ke moka ba re fegolele se borala thobela a ge le kae batswadi re gona batamela mola mama wa ga maiko ga nnyane so mama ke mang ke go diretse leina le lentle wa ga mang Malewa spa Malewa all right o sepela le baby kwena mang kwena khotso wena all right khotso ga gola o nyako bang o nyako nna le shole wena wa kontweng wena o rwela wena khotso all right a re ke mmago khotso koketso ke mmago koketso o keng le wena ke ngwanaka ke ena koketso oh all right a re go ge bothata bokae o ile wa tla mo le reng no trenda video nyane ngo ko marapiano kwa e le mo lenanong la Theta Radio e hostile ke ntate Mokoto so ke ngwana lo reng o berekisa ke kokwa hae and so on so wa tla ke tlhalwanyo re ke le nna ke botsise bana ba ka gore ana e ka ba lo re lena le bothata bo bosona mo lo reng la tsusiwa boshuna ke ba botsise ke ba bararo bo bururu ba e ba setse so wa tlhaela lo re he ke mo questiona ena andela re na o na le motho a tlang boshiwa ntsose ke robetse ngwano so ha motho sa robetse ka mogo a bulile bati motho ba sutla le bati fela ka mogwampoditseng a ka gona go bolela ntle le go bolela batho ka maina a ka gona go bolela ya ntle le go bolela batho ka maina ka ge re tšhaba melato go ba bjale ka ge o le mogolo o ka mmiela ona ga botse go ba o tla e bea yena o tlo gona go bolela re ke mmotsisa di-question ore a ke itse lena le ka ntse la mmotsisa di-question no wena tlhalosa se o se tsebang go tloga mathomong go fitlha mafelelong and then re tlo itša go tloga mo ka pelanyana okay a re motho o wa tla and then o tla ka bošiu ka bo ma 12 wa tla ba mo collector ba ema mo franteng ya ntlo and then ba re ba tlo tsa wena le papa ba le holae so batho bao ke binna awa batho bao hona le ba bang ba apara diaparo tse ntsho na le ba bang ba apara diaparo tse tshweu ene ba bang ba ke dimume ba bolele
ene ba bang ba ke bona ba latlhelang molaetsa mo yena ba mmotse gore re tlo ira so re tlo ira so. Nana o bona eng Bošego go robetše? Ke bona batho ko ntlo ba reng go wena batho ba? ba re ba tlo tshwara mmaka le papaka, ba re ba tlo ba bolaya. Ba tla ka kae mo go wena? Ba tla everyday go ba go bone matšatši a batlang a mang a batle? Everyday. Alright. Ko sekgweng o bona eng mo ba reng go ne ntlo mapolanka? Ke digwa le batho bona nna ba ke ba bona. Ke batho ba bagolo, ke ba bannyane? Ke ba bagolo. Ke ba bagolo. Alright, a go ne ba le nthaka ya gago? Ba apereng batho bao ba bonang? Ba bang ba apere black, ba bang ba apere white. Ntene ge le dutse mowe le dutseng gona Bošego ba bolela ba reng batho ba? Na ba mpoditse ba re ba tlo tshwara papa ka le mmaka ba tlo ba bolaya. Mama ngwana ga robetše o no go tsoga buela ka motswadi like o no mo monitor o bone gore o dira eng ka morago ga tšea go boditšeng? A ke re ngwana o kgona go fa taba, then wena as motswadi wa gage o kgona go no tsoga like o mo tlogela robale, then mo la robetše o tsoga o bone gore ngwana a ka ba dira eng lo tše ngwana a di bolelang le tše e leng gore wena o a di bona ga robetše Bošego o bonang wena go yena? Le mo matsatsing e seno irala tsona lo tse so ka ba tseya ka ba robatsa ka mokamoreng ya ka mola. So mo Bošegong ke tsoa like ke motho le reng ka time nako ya gore 12 e fitlhe nne le re ke tswile le 1 le o fitlha ka 3. So ka 12 la ke thoma ke tsoa ke kra le re wa rola. O ne nako ka ngwana wa go boditše ntwe? Since ka mafela go dia September. And then wa dira eng jwale ka motswadi? A senke wa misha go bore ya tseba a re nyake maina a baruti maina dingaka a senke wa moisha felo? Ile ra tswanyana mara eno ba lo re kganye lo reng ba no fa maele ra wa iran so fela. A se re ke no kra thuso re ba mo thuso gore a kgone ba sharp. Shidiwe malome ka 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 baka la gore ge polelo e re o ka re ba re sound ga e monate ka ge polelo e re ngwana a bolela gore batho ba le kua ba kwatile o a reresha batho ba go berekiša batho ga ba nyake kore ba nyaka motho a sephiri so
ba fila o ka re ngwana o ba betrayile because o boletse dilo tše a sa tshwanelang gore a di bolele lena be le tshwantse le no bona ka ge dilo di titiragalela tše mpe ore tše botse and then le tlano tla le tekrela tsona nako nngwe seng gore di bolele ke ene and then ge ba tshepiša ngwano ke gore ba tlo tšea wena le batswadi ba gage a ba le tshošetše ke nto e leng gore ba Moroka ba ile ge se a fetša go nthomela clip ya gage ke theeletša ke bolela le yena ka gopola ola wa Allemansdrift go ne ngwana mongwe o ile a tla mo wa Allemansdrift ebile wo a seng ka tsenelela wo la be ba šetse ba mofile ba mo nameleditše e le se sengwe sa go tlhola di-accident mo tseleng be go le boima ka nako ela a ileng ba tsamaya ka yona ba mo latile ka mo studio ba mo latile ka mo wa gopola it was bo ma 22 bo makora to 12 to 12 ke ge go hlakahlakane ka mo studio ka mo ba bona ke yena nna re sa ba bone so tloutša ba roka di mokgonne go ka mmona go nwe le ga ka tswella mo ka sekgolwe ga ba sa motshwenya ga ba sa molata le yena ga a sa itemogela mathata mara ntwe e leng gore re a itse ba ko gore moloi ga a lape moloi ga a nyake gore go te kwa o ka re ke kaone and then o emiše go phetha ditaelo so ngwanoki e sa lo monnyane o swantše a tsene sekolo o swanetše a bapale o swanetše future ya gage e be bright as long as tloutša ba roka ba kgonne wola wo a ka se bapalele wo and then ntle le ngwano a nnoši ke dumela gore go tloga tšatši le ba tshepišitše ngwano ke gore re tlo bolaya batswadi ba gago a re tsebe rena ba dirang and then ba thomile go dira eng and then ye ba e thomileng e tla kae gone jwale ya nnete ke gore batho ba go swana le ba malome ka kapa ge ba bolela selo ge o ka senyatša batho ba tlo fela batho ba bantši ge ngwana a wela ke seemo sa go swana le se ba ne go tšea ditaba tša go swana le tše gannyane ke bana ba bantši ba ba berekišang ke bana ba bantši ba loi ba itirelang boithatelo go bona ke bana ba bantši ba e leng gore ba itemogela mathata e sa le ba bannyane ngwana o hloka thušo ya ka pela ene thušo ya gage e boima ka lebaka la gore ngwana mohuto ga a kgone go ka thuša ga a dutše gae santse o motloša gausi le batho bana no wa ngwala ngwana go ra re ngwana o ke santse re leke ka matla re bone re ka dia jwang gore a kgone go thuša a ngwala ka gore ntho ba mo dirang yona ba tlo mo distepa ngwana o tlo feleletša feila sekolong e se taba ya gore ngwana wa pallo e le lebaka la gore ngwana go ne dilo tše di mo fakelelang trauma tše e leng gore o a di bona a di bone ke motho mang le mang so go ya ka seemo sa ngwana o ka mokgwa se leng ka gona ngwana o hloka thušo go thoma le kgono wena le papa ge le santse le dule fase le ye go nagana gore le ka motšišaneng mara matšitši a e leng gore santse a tle gona go seke go feta matšitši a mabedi gobane ba re thieleditše batho bao go tloga mo go ne le se ba yang go se dira se e leng gore ba go make sure gore bona re ya go berekana le yena gore jwale re mmolae gobane o ntšhitše phirisa rena so re swantse re mo protect swanetše a kry-e tšhireletšo swanetše gore re molwele ke ngwana a tsebe selo ene go na le kgonagalo e ntšhi ya gore wena o bone o wa gago o kare o ne mathata o gante go sane o mongwe o ba mo re ileng kgošana bona ka no boletse gore ba tshwere bana ba ba 10 ko ntlong eo ba ba tlhakisa so mo 10eng eo go na le di-brood tsae so ba ba thadile ka something mo letsong la left e white and then
ka mo letsong la right mo lehetleng ba bitsa maina ba bona ba botsisa gore ke mang ka list ene he ba bitsa ba ba kwala di-alphabete mo tsa maina bona mo ntshwenyo so ka mmotsisa gore di-alphabete tseo di na le dinomoro ka mogare na a re aowa eno ba di-alphabete tsa maina bona gore a thoma ka eng bjang ke mang a lengwalang di-alphabete tse ke motho wa makgekolo goba ke mogalabe o ne ke motho wa go ba le maledu ke motho wa go sebe le maledu ke motho ke sa robala bro kone bo sa ntshware because of ile ba le dilo tse di loreng di a tsamaya go jarateng kwa di ka tse tsamaya mo dimantlo before situation e tlo tlha ke tlo itse tsone dilo tse so ka ba ka bitsa kereke o re tlo ka go jarateng kwa tlo tlisetsa dithapediso wa ba kaone ka tsela di a tsamaya ke lore ba nong ke tlo ke rata tse so o mopostola re leboga bagalabe bao ba modimo ba ileng ba tla ba rapela ngwano re tlo no kgopela gore go fete beke tše pedi go iša go tše tharo noka e eme gabotse metsi a hlatswege metsi a fokotšege e be gona batho ba ka yang go phetha ditaelo tša noka malobeng ka e be ile la bokaena ke ile kua ke fitile mola lepelle mola ke kreile ya metsa le la mantši kudu so ke re ke le mošele batho ba ileng gore mo gongwe be ba dumile go ya nokeng a ba emega nnyane dinoka di hlatswege di bega botse ka gore o tla re o ka nokeng kganti metsa le ke ya mabrown wena o tepotša gore mo a go dipi wa gata wa thella goba wa kry-a go etla kota e nngwe ya fihla ya go goga ya ba gona o tsamaile so ka kgopelo kgolo magagešo go phetha ditaelo nokeng a re emeng gannyane pula e ne kgotsofale ka marago re efe nna kwa gore dinoka di sake ga o ya go hlapa nokeng santse o bone metsi o bone mola fase o se ka kry-a o tsena ka gare ga noke nngwe o no gapeletša go tsena le ge e le ra go tseno so bophelo bo bohlokwa magagešo se sengwe se nka se bolelang ditaelo di gona go sasa ba ba katlang letlo di kereya difuthu di gona go a hlapišiwa di gona ditaelo tše dingwe tše e leng gore ge ditšotši batho ba ka di phetha ba ntše ba le ka mola gae ga moremi di go ba gona batho ba e leng gore ba tlo le thuša ka mola morago ke lebogile kudu malome ka kapa a ke leboge batheeletši ke leboge dikgokaganyong tša leago ka Facebook ba ba re latelang letlakala la rena ke DR Moremi ge o fetša wa re followa mola magagešo ke leboga thata ba ba re fang nako ya gore thietša ka mehla le matšatši difounu tša ga Moremi ke 079 170 9862 goba o ka founela 072 133 6761 goba o ka founela 071 398 founu tše di ne go ntimelela ke tsebe gore wide santše di ntimelele 071 398 1508 goba o ka founela 060 959 0303 o tlo ba kry-a magagešo ba tlo go thuša ba pitšentše kgolo le bona malome ka kapotla lefa difounu tša gona mo le swanetšeng go founela gona ba le yang meropeng magagešo weda ye e ya re tshwenya dipula di yana ke tlo no kgopela gore ge re ya meropeng ke tšee family e tee goba tše pedi ke kgopela go tšea family e tee goba tše pedi ka lebaka la gore batho o tlo kry-a ba boa meropeng re bile le batho ba bantši ba batlang meropeng ba e leng gore ba jika ba kgorwa malapela ba jikile gantši ke tlo leka gore beke ke no leka go ba le bona ke bona gore bereka jwang malefo ke tlo kgopela ra bolele le bona o ba file date ke ya leboga malefo gore o ba file date ke lebogile kudu malome ka kapa ke leboga le batheeletši ka mokana ga bona ke ya leboga
ke go lebogile moroka re a leboga motheeletši re a leboga balli ba rena ba letšatši ka letšatši gomme ntle le go senya sebaka go tšwa go nna ke le moromotšha maubane ke tswile twede